pošto sam ja imao kredu u čuvenoj kafani Dva krapa, tada je bila televizija i radio preko puta i tu smo ovako baš bili kao u svojoj kući. I Vito, tada jednom od poznatih konobara crnogorskih, kasnije jednom od najbogatijih Crnogoraca, neću mu pomenuti ime, skoro je umro. I kaže, zapiše ovo na Baneta, kad Bane dođe, on će platiti. Dosta mi je, više vadi novčanik. Evo, samo ceduljice, nemam pazara cijelo jutro, onamo. I prilazim u čovjek, vrlo elegantan, kravata, odijelo, ali nosi jednu kožnu torbu ispod onoga poklopca, vodoinstalaterska kliješta. I veli, ja znam, druže, tad smo svi bili drugovi, ko si ti? Ti si Vito Nikolić, pjesnik, a ja sam Peko Đuranović, vodoinstalater. Imam para, možemo da pijemo i da jedemo koliko god ćeš. A dobro mi doša i Vito mu sroči pjesmu. Pazite, Peko Đuranović, Peko Dapčević i Veselin Đuranović, a on je Peko Đuranović. Nije Peko ni levi ni desni, no je jedan element svesniji. Nije Peko ni desni ni levi, no je majstor vodovodnih cevi.